Ćao ljudi, danas ćemo snimati Minecraft i danas ću probati snimiti možda 5-10 dana, apsolutno ne znam, znači, bit će ludlo. Možda nikad nisam prošao 10 dana, nikad nisam, ja sam Ubera. Ajde. Adek sub, normalno, lagano, ne, bla bla. Ne, on se mora na lagano, ali nije veze. Ajmo probati. Ljudi, savana. Šta je ovo? List onaj. Gdje je ono? Što iz prvog dobio seed? Tu našla. Tu! O! Ljud, koja je šansa? Znači ovdje imam... Ovo je prespretno, ovo je baš... Ajmo cijepa drveća. Možda pola sata. Aj. Ajde. Kako volio, odmah na početku imaš diamantski. Mislim, ne treba ti drvos. Ne, šta ako sve imaš netherite, imaš mace, imaš trident, imaš sve, imaš bedrock. I onaj, kak zove... Roz, ona, vuna, vuna, roza, vuna. Znam što odmah imaš na početku. Ti kad igraš sa drugarima, refleks ovako, ja imam bedrock, a ti, ja imam 2 bedrocka. Treba mi kramp. Pošto mi sad ispao, oh my god. Treba mi sjekera. Treba mi lopata. Jer nisam uzeo mač, jer je mač slabiji od sjekere, vidiš. Ovdje piše 7 jačini, ali sad kad ode, ovdje ima 4 jačine, vidiš. Pa je logično sjekera jača. Evo ovdje ima, hajde uzet ću one uglje, tamo je bilo, uglja, malo. To je baš dobro, željezo je predobro. Malo iskopač kamena, pa možemo to željezo. Treba nam samo možda... Treba nam 7, ja mislim. 6, 7. Okej. Eto ga, sad smo napravili... kamenu sjeker. Sad smo kameni nivo i... O božu. Štapi mi nestaju, opet moram napraviti 8 štapova. Evo ga i lopata. Ako negdje hoću napraviti neko veći prostor pa da mogu sa lopatom. Ima oko. Ja. Baš sam puno upgrade-ovo i Minecraft. Malo ću istražiti šta update-o i on je ovo dao, pošto je prelijepo. Mogu ga na kamen, ja mislim da je malo prije na kamen, pa da možda mogu. Mogu? To mogu, ja mislim da to mogu na svaki blok. No, sve živo. To je baš cool. Kad kratim kuć to ću uzeti. Izađem napolju i... Kozo trebam tvoja koža. Top, hvala. Treba mi tvoja vuna. Jedna vuna od 3 pa da mogu nakraju krevet. Da mogu preskočiti noć. To je dobro, ima pećinu.
Možda istraživati onaj drugi dio. Nikad nisam slažem kak samo sebi. Možda to trebaš sa efficiency onaj. Ne znam baš kak se zove, kak se zove, efficiency 6, 7. Toliko. 6, burbaloni, kapari, kafela. Šimpanzini, bananini, ja sam ovo željezo, znam to bilo. To je mini otok, mogu istražiti. Mini otok. Ima još puno za istraživati. A uzeti ovaj ugalj. Možda 3 komada, možda. Ovaj, cijelu liniju. To nam je dalo 8. Da bi znala sprintat, ja bi sad sprintu. Tamo sam pun. Ajde, sprintaj, ajde! O, još onoga! Još! Još! Jel to opet ono? Jer znaš koliko ću ja imat truda? Imat ću 10 dijamanata, čovječe. Mislim, čovječe. Evo, slušaj moje prihodne videe. Nikad. Vidim odavde. Koliko si ja železno. To su one nove koke. Vidio sam i novu svinju. Ono. Baš je to fino. Ja bi to uzela stvarno. Hoć. Gospodine, jesu to tvoja braća? Šta je ovo? To je novo jaje 100%. To je Pa dobro, znao sam da će se trudat. Probao sam dobiti koliko, da vidim. Hoću, ja sam lucky. Koja šansa da dobiješ koliko, stvarno? A možda dobivam samo 1 po 1. O to. Jel to selo? Oh my god. Sad sve natrpalo, ne znam ni gdje ću sad. A mi još ovi ruda pa da se mogu ono pripremiti. Šta ako je onaj zombi, da mogu ti one zombije, villagere. Jedno nove krave. Moraju dodati nove koze. Znaš kako bi bilo fino. Nega je lava. Mogu napraviti nether portal jer ovdje imam vodu. Tamo lava, ne znam kakva. Jedno još onoga, možda mogu vidjeti da vidim ugalj. To, potreba nam je ugalj. Potreba nam je jesam vidio to koze? A ja sam spomenuo sa Ne, hajde sad. Ne, konačno. Blup. Znaš ima neku super moć da heroj da može otpjevati abecedu. Ja mogu za 5 sekundi 100%. A, B, C, Č, Č, D, D, J, F, G, H, I, J, L, M, D, 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 G. Sam bolje. O!
Neka i chest. Tu kat! To... To je baš lijepa farma. Čija farma? Hoću mu reći da je lijepa. Čija je ovo farma, jel tva? Znaš koliko je lijepa? Znaš sad sam služio za tu farmu? O, još brz čovječ. Jel tva? Znam ja. Evo, malo se zraku spava. Jel tva? Niko ne može ulaziti u moju... konačno. Hoću uzeti onu lavu, ajmo spavat zapravo. Bolje je spavati nego rizikovat. To mogu pretvoriti u hljeb. Kad mogu zaspati, kad je vrijeme za spavati? Već mogu spavati, topčina. Mikrofon sam spustio. To. Nemojte gledat za sekund. Moram nešto uraditi. Ovo je zapravo loša ideja. Hoćem se oni... To je loša ideja, ljudi. Ako ste ikad to radili, to vam je loša ideja, sad. Ajde. Trebam željezo, gospodine. Znam, tužna je priča. Dan, dva, da znate. Trebam kreveti, jer mogu ubiti zmaja. Pošto nikad. Ja nikad nisam ubio zmaja na Survivor. Ja sam na Create. Spunio sam mobove da mi pomognu. Tu je ta nova svinja što liči isto od torta. Da. Šta, ljuti me? Ja si kolači jedan. Šta su pretvorili svinju u kolač? Kak tu? Ne stvarno kak tu. Hoću pretvoriti kolač u kolač. Ovo kako pretvoriti kolač u kolač? Šta ako napraviš kolač i onda drugi kolač baciš na prvi kolač? To je kolač. Jer to ima i dva kolača. Razmislite o tome. Hoće li bolt klač? Stani. Bum. Jesmo loša sjekera. Sigurno kad sam ubio onog željeznog čiki. A sada skupljat materijale, pogotovo za moj sjeker. Došao mi je u Bož. Naproti onaj, kako zove... portal, pa da ga zauvijek imam. Možda se i ovdje preseliti. Nešto fino, otoci. Čisto da sam u Havajima. U Maldivi ili ne znam gdje. Novom Zelandu. Tako kaže.
A moraš uzeti... Kako na speedrunu? Uzmu vodu, ili tako? Da, uzmeš vodu. Ne! Tu. Daj mi tu. Raban. Jel sada se ovdje pravi, ja sam tu. 3 bloka. Ovako. Ali čisto da nikad nisam igrao Minecraft. Ja sam da je ovdje jedan. Uhvati. Neću to. Bum. Ne! Ne! Čekaj, mogu tako stvarno polako. Stan, to je nova taktika. Ljud, koristi ovu taktiku, znaš kako je dobra. Ali nije kad se to desi. Možeš. Znate ga? Ovo je najbolja taktika, ljudi. Evo uzeti ću vodu. Tu imam vode, ali malo je ne mogu uzeti. Jer nije puna. Nije puna voda, pa da ćemo do... Možda već biti skroz puna ako ne kontaci. Ne? Ne! Bum! Ne! Ne! Hvala. Malo kasnije bude. Bude i gore 4, ja mislim da bude. Oh my god. Ne! 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 Oh. Sad sam napravio fontanu. Oh boy. Koja je ovdje logika? Ništa niste vidjeli, ništa. Liči isto da sam creative. Da sam zezo nešto tamo u glavi. Ovo je survivor. Nisam imao dijamantski pickaxe, eno mi obsidian. A kako bi ona voda napravila... Nešto. Nije.
sen? İşte. Šunjak. Eto stvari. Eto mi, kako se kaže, crafting table. Ne znam prevesti na bosanskom. To željezo barem nije to. Ali drveća umalo nisu. Jes pinde jedno male. Jes. Ovako mi liči Nora. Kad dođe iz škole, isto krompirić, a ovaj krompirić. Pinde jedno male. Pinde. Šta sakrivaš, pinde? Ti si moj. Ti si... Mene si našao za glavke, jel? Hehe. Oh my god. Aj, čao. Može ti krava tu upast. Zar? Gaj. Jedino mi je važno što mi je važno što se čuvalo. Šta je ovo? Pečnica. To! Ne, pike, bože. Kako se... Možda i mogu preživiti. Oh my god. O bože. I mora još nešto po planu ovdje. Kako sam... Ne kontam. Apsolutno, ovo ja neko... Nešto. Ne možemo sad zombi ući. Bože. San. Villager spava i ja sam napad. Ja ne mogu preživiti niti jedan dan. Sam. Da je preživiti. Imam svoj drven sjekiru. Irt. So. Eto ga. Eno ga creeper, eno ga... Gospodine, ti si nergovan. Bože, kako je to Ne. O, kak sam se prepuo. O bože. I koliko skeletona? 1, 2,
3! Gdje sam sad izgubio? Ima i još 3. 5. 6. Zato mislim da ću upast. Ima 7. Da mora biti uvijek jedan Enderman. Jedan. Ajde podatno, hajde malo rad svoj posao, gospodine. Oh my. Jesam lo. Moram sam hilet, ne mogu sam nahilet. Kak sam nisam hakla. Vidjeli ste na početku kako sam stavio bez baranja. Napao me skeleton, napao me creeper, ostane ti pola srca. A skeleton me možda pogodio 3 puta. Ja priživi. Imam još hrane. I to bez zapaljena. God zapalju. Ako što nije treba pečica. To mi je baš do. Ovo mi daj 6. Ovo 5. A 2. Ovo 2. Isto. Da sam lopatom kopamo. Nisam primijetio da imam sjeker. Vatulu. Koji palci. Kako je creeper puku ovdje, gađa me skeleton, creeper puće. Cijelo ode mi ovako. I onda mi se sklizne i onda mi ode. Pripremimo se. Još borbe. Kako mi čovjek ne može. Zatvaraj to, zatvaraj. Mogu ga vidjeti? Aha. Malo provjeri kroz prozor. Da bi samo imao nešto za gdje prolećeti. Zato mi još gore mjesto. Da mijenjam kuću, izađem, moram reći da je to isto. A taj pukla, znači imam još 10 zemlje, 13, 15 ja mislim. Oh my god. Kako sam ovo proživio? Možda kad razbijem ovaj krov, vraćam creeper, ja moram ovdje tu me čeka pauk. Eno ga vidiš, njegove nožice. Vidi, evo njegovo, eno mu oči. Ne pikao se kad sam iznad vrata. To je ludlo. To je tako ćeš. Ovo, samo moram čekati 5 minuta.
A malo proletiti. I to je Iron Golem. Uletio sam gdje je krevet. Daj, uzmi. Kako da nismo zaspali? Mogu... Hoću razbiti ovu baneru. Gdje mi je očila banera? Pišite u komentarima gdje mi je očila banera. Oč baner. To. Dvije oh my. Hoću ono napraviti, a to treba ono. Jer da napravi ono... Da mogu napraviti neku cool baneru. Ali nema one boje. Evo, preživio sam 3 dana. Ćao ljudi, preživjeli smo 3 dana, svi skupa. I šta je ono? Jel to opet je bilo ono pinde? Ne, ti ideš sa nama, da? Ti skrava. To je trava. Ti... Ne. To! Ali nema to. Imao sam štapove svo ovo vrijeme. Imao sam svo ovo... Oh my god. Kako sada... Bum, bum, bum. Šta se dešava? Treba mi 3 kamena. Osim to bilo 11. Sad treba sakupiti 11 kamena što mi treba 5 dana. Biće 8 dana. Konačno 11. Sad bi mogu pečnicu, pošto bi bila negdje u ovo meniju, pa ja. Eto pečnica i što sam ono tražio i kamenu ono kramp. Eto tu, eto tu. I onda ću ovo, gdje mi je ono bilo želje? Ne moram reći da sam izgubio željica. Ja želje, našao sam ga ovdje negdje. Vratite video, vidjet ćete da sam vidio. Ne. To on je. Sad ćemo napraviti... Prvo ćemo pečnicu trebana. Pečnica... Šta će 2 uglja? Šta ću 2... Treba mi ugalj. To brzo ono će mi se istroši za sekund. Treba nam ugalj. Aj puni mi je ovaj XP, pa mi je to dobro. Kad drugi put igram ovaj svijet. To. Neka još železa. Neško znam.
Mogu kaper armor. Hoću to napraviti. I poljska kala. U tom dođe crni gost i ogrize vrani nos. U tom dođe crni gost. To je jako. Treba hram i pogotovo sjekera i to. Probati za obuću. Mišen obuća. Kaper obuća. To mi je lagano za naći. Idem brzinski. Nemam brod. Nemam brod. Jedan dan. Ovo je najgore. Tu dođe crni gost i ogrize vrani nos. I poljska kala. U tom dođe crni gost i ogrize vrani nos. Dosta mi 50 komara. I... to se može... vidi kako mi to cool. Pa onda mogu kako se kaže, oklop. Pa ja. To sam prvi put da vidim kako... Da vidim kako stojim kad nosim to. Wow. Nikad nisam ovo imao. Pa dobro. Updateao se Minecraft. Ajde. Znači, ajde napun se većinom pa da mogu čizme. Čizme? To je jako. To je baš jako. Priznajem. To je jedan oklop. Bolje nego ništa. Prvo ću naći još uglja jer imam puno, a imam dobar kramp. Dalje treba dugo. Pa koliko... Kako ovoliko dugo traje za ugalj? Nemoj to gledati. Jedna tačka 2 brzine. Nije. Je trebao da ovo iskopaš pola dana. Biće 11 sati. Konačno nešto puno. Skupljam za oklopa. Trebam jasno. Još jedna. Kad će 5. dan, ljudi? Jel jedva čekate 5. dan? I bum. I kako liči... Kako liči jako zapravo? Top. Mogu sada
za kapu. Dobro će mi stati kapa. Da, 2 oklopa. Samo treba još pantalone. I treba... Mislim da treba 5-6, tako nešto. Koliko treba? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mlijeko za 2 emeralda i za 2 emeralda sea pickle. Pa... Vidite li vi ovaj skin? Kakav skin? Ne. Ja se brinim. Ja se moram opet... Čovjek će me pogoditi kamo... Ćao ljudi. Volio bi uzeti ono, ali... Kako se to pravi? Hoću to napraviti. I čao ljudi. Ja sam Copper Golem. Pretvorio sam se u Copper Golema. Sad. Etentidi Savara. Ja sam Copper Golem. Ćao.